Amahoro y'Imana kuri wowe mukunzi wa isi mu ncamake. Ikaze mu makuru agezweho muri aka kanya. U Rwanda rwakiriye icyiciro cya mbere cy'inkingo zigera ku 240 binyuze muri gahunda ya COVAX. Muri aya makuru ndakubwira byinshi wamenya kuri izi nkingo, abagomba kuzihabwa ku ikubitiro, uburyo bizakorwamo, umubare w'izitegerejwe zose n'ibindi bitandukanye ukwiye kumenya. Ntujye kurenge, nitwa Abraham Uwimana, naho iyi ni isi mu ncamake. Ikaze nanone. U Rwanda rwakira icyiciro cya mbere cy'inkingo za coronavirus 240 zo mu bwoko bwa AstraZeneca zatanzwe muri gahunda ya COVAX igamije kuzikwirakwiza mu bihugu bikennye, aho byitezwe ko nyuma y'izi ruza kwakira n'izindi zo mu bwoko bwa Pfizer BioNTech. Uru rukingo rwa AstraZeneca rwakozwe na kaminuza ya Oxford, hanyuma ikigo cyo mu Buhinde cyitwa Serum Institute nicyo cyarutunganyije. Wa 15 Gashyantare nibwo OMS yatanze uburenganzira bwo kuba rwatangira gutangwa. Agacupa karwo kaba kari mu icupa ririho igipapuro cy'icyatsi cyanditseho ngo Covishield. Mu nkingo zose za coronavirus zimaze gukorwa, urwa AstraZeneca ni rwo rwonyine rufite amabwiriza ashobora korohereza abantu mu buryo bwo kurutwara no kurubika. Rushobora kubikwa mu bubiko busanzwe ahantu hari ubukonje ushobora no kubona muri firigo zikoreshwa mu buzima bwa buri munsi. Urukingo kandi nirwo ruhendutse muri zose, dore ko doze imwe igura amadolari 4, ni hafi ibihumbi 4 by'amafaranga y'u Rwanda. Umuntu kugira ngo bibe byizewe ko yakingiwe neza ahabwa doze ebyiri, hagati y'imwe n'indi haba harimo iminsi 21. Minisitiri w'ubuzima Dr Ngamije Daniel ubwo yakiraga izi nkingo yavuze ko urugamba rwo gukingira coronavirus mu Rwanda rwatangiye, aho hagamijwe ko byibura hagomba gukingirwa abagera kuri miliyoni 7,800. Dr Ngamije yavuze ko kwikubitiro abari mu nzego z'ubuzima guhera ku bajyanama b'ubuzima kugera ku muganga uri mu bitaro bya kaminuza, abakozi bafasha mu gikorwa cyo kwirinda COVID-19, abakuze bafite hejuru y'imyaka 65 barwaye indwara karande zitandukanye aribo bagomba guhabwa urukingo guhera kuri uyu wa gatanu tariki ya 5 Werurwe 2021. Hakazagenda kandi hakurikiraho n'ibindi byiciro uko inkingo zizagenda ziboneka. Icyo nakwizeza abanyarwanda nuko guverinoma yashyizemo ingufu zishoboka zose kugira ngo inkingo zizaboneke ku bwinshi bushoboka mbere y'uko uyu mwaka urangira. Tugakingira cyane cyane abantu bari ku isonga mu bashobora kuba bahura n'ibyago byo kwandura kubera akazi kabo. Hari abakozi bo kwa muganga, hari abakozi bo ku bibuga by'indege, ku mipaka, hari abakozi bo muri za hoteli, kuko abo nta bantu bahura n'abagenzi bava hanze, twari turi kubivuga mu kanya. Hari abashinzwe umutekano bari mu nzego z'umutekano badufasha kugira ngo twese twubahirize amabwiriza, ariko mu kubikora bahura n'abanduye birumvikana. Urutonde turi kurukora kandi n'urutonde tugenda buri gihe tuvugurura uko inkingo zije, tuwasigaye n'inde muri iki cyiciro cya mbere tukamwongeraho. Ntawe uzacikanwa dukurikije uko urutonde ruzaba rwateguye, kandi ruzategurwa mu mucyo ku buryo tuzazirikana buri wese twumva afite ibyago byo kwandura COVID kurusha undi, urukingo rumugereho mbere, hanyuma n'abandi uko ibihe bitambuka nabo zibagereho. Minisitiri Ngamije yakomeje avuga ko izi nkingo zizewe zujuje ibisabwa byose, kandi ko umuturarwanda wese ugomba gukingirwa azaba yagezweho n'urukingo bitarenze Kamena 2022. Minisitiri Ngamije yarutse kandi gutangariza RBA ko n'ubwo igikorwa cyo gukingira kigiye gutangira, abantu bagomba kuzagumya kubahiriza ingamba zo kwirinda icyorezo, harimo no kwambara udupfukamunwa, kuko n'ubwo umuntu aba akingiwe bitamubuza kuba yakwandura n'ubwo indwara itamuzaze cyangwa ngo abe yakwanduza abandi, keretse gusa ngo igihe hazaba amaze gukingirwa habagera kuri 60% by'abaturage bose. Twongere kuzirikana ko urukingo nitunamara no kurutera abaturage benshi, mubibona hanze n'ibihugu byinshi bitandukanye aho bamaze kurutera abantu baracyambaye udupfukamunwa, kubera yuko uru rukingo rukugabanyiriza ibyago byo kurwara COVID yindi gikato, ariko ntibikubuza kuba wakwandura COVID. Ushobora kwandura ikazamo nka grippe, ndetse ukaba ufite virus nkeya mu mubiri ku buryo utakwanduza abandi, ari nacyo gituma tubyita urukingo nyine, kuko nitumara kubona twese turubonye turi benshi, virusi bizayigora kugira ngo imveho izacika intege, noneho twongere dusubire mu buzima busanzwe. Ariko izo ngamba zo gumya kwirinda ziracyahari, numva ari cyo kintu abantu bagomba
kugumana mu mutwe no kumenya ko nubwo urukingo rugiye kuza hari abavuga bati ruraje ngiye gutandukana n'agapfukamunwa, ntabwo ariko bimeze. Tuzagumya kuzirikana ingamba zo kwirinda covid. Kuwa gatanu w'iki cyumweru nibwo igikorwa cyo gukingira kiri butangire. Abazahabwa urukingo ku ikubitiro bagiye guhabwa ubutumwa aho bizajya bikorwa binyuze ku rwego rw'akarere no mu zindi nzego z'ibanze. Izi nkingo guhera kuri uyu wa kane zizatangira gukwirakwizwa mu gihugu cyose. Abazazihabwa bazajya bamenyeshwa hanyuma bajye ku bigo nderabuzima ubundi bahabwa inkingo nk'uko biteganywa. Umugoroba wo kuri uyu wa gatatu harakirwa izindi nkingo za Pfizer BioNTech zigera ku 102,960. Hanyuma mu cyumweru gitaha mu ntangiriro hakirwa izindi 500,000. Buri kwezi hazajya hakirwa inkingo binajyane n'umubare w'abagomba gukingirwa. Magingo ya muri gahunda ntabwo abantu bafite munsi y'imyaka 18 bari mu bazahabwa urukingo ku ikubitiro. Kwisi yose inkingo miliyoni 249 nizo zimaze gutangwa. Muri zo abantu miliyoni 54 nibo bakingiwe mu buryo bwuzuye. Ni ukuvuga bahawe doze ebyiri zisabwa nabangana na 0.69% by'abatuye isi muri rusange. Ubwongereza nicyo gihugu kimaze gutanga inkingo nyinshi dore ko mu mpera z'icyumweru gishize cyari kimaze gukingira abaturage miliyoni 20. COVAX ifite intego yo kuzageza inkingo 20% mu bihugu binyamuryango bitarenze uyu mwaka. Magingo aya ibihugu bigera ku 145 birimo n'u Rwanda nibyo bizahabwa inkingo mu mizo ya mbere zakozwe n'uruganda rwa Pfizer BioNTech ndetse na AstraZeneca. Ibihugu byose bizahabwa inkingo suko bikeriye, ahubwo harimo n'ibifite ubushobozi bwo kwigurira inkingo ariko bitagiranye amasezerano n'inganda ziri kuzikora ku buryo byagoranye kuzibona nubwo bifite ubushobozi bwo kuzishyura bitewe n'uburyo inkingo zikenewe na bose muri iki gihe. Muri rusange inkingo za Pfizer BioNTech zizatangwa ni miliyoni 40. Gusa amabwiriza asabwa ibihugu kugira ngo bizihabwe dore ko ari na nke cyane avuga ko bigomba kuba byiteguye kuzikoresha bifite aho zibikwa hateguye ndetse n'abazazitanga babitojwe. Izindi mpamvu zarebweho kandi harimo ingorane zigirwa n'abakora mu nzego z'ubuzima mu bihugu runaka, aho iki cyiciro cyarebweho bishingiye ku mubare w'abicwa na coronavirus. Harimo kandi kureba niba igihugu kizishyura ikiguzi cy'urukingo ndetse no kugenzura niba igihugu gisanzwe gifite gahunda zihamye zo gukwirakwiza inkingo mu baturage. Aya mahame kandi ni nayo yagendeweho hateganywa uburyo inkingo za AstraZeneca zizatangwa. Muri rusange kuri izi nkingo hazatangwa inkingo miliyoni 336. Ikindi gikomeye nuko inkingo zombi zizatangwa mu gihembwe cya mbere cy'uyu mwaka bizihutisha gahunda ya leta yo gukingira nibura abaturage 60% mu rwego rwo guhashya burundu coronavirus. Kugira ngo bigerweho, u Rwanda ruzakenera miliyoni 124 z'amadolari n'arenga miliyari 121 z'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo rugure izo nkingo zose muri rusange. Inkingo zimaze kwizerwa zizatangwa mu gihembwe cya mbere n'icya kabiri cy'uyu mwaka muri gahunda ya COVAX zizakingira nibura 3.3% by'abaturage bari mu bihugu binyamuryango by'iyi gahunda. Intego ni ugukingira nibura 20% byabo bitarenze uyu mwaka, ndetse ishobora kuzagorana kuko iyi gahunda itashyigikiwe mu buryo bukwiye kugira ngo ibone amikoro hahagije. Mu gihe u Rwanda rwose gutangaza ko ruri gukora ibishoboka byose kugira ngo rubone inkingo zihagije zo muri gahunda ya COVAX ndetse n'izindi ku ruhande kugira ngo rubashe kugera ku ntego yo gukingira abaturage byibuze 60%. Ndagushimiye cyane ko abanye nanjye muri aya makuru. Nitwa Abraham Imana, naho iyi ni isi mu ncamake. Niba utarakora subscribe nagusaba gusiga ubikoze kugira ngo n'andi makuru yacu y'ubutaha adahita kugeraho mu bambere nta gutinda. Ukomeze kugubwa neza, munogerwe n'ibyo muri gukora byose. Ndabashimiye.